Cardom, Time News Ti Fulong Pen Ilibir Than Bang Pi, Ilimen Puja Terang Pi, Lesonon Bir Tang Ton Pen RGX Na. Carbilo Charlie Asong Mate KSC Inglong Poatum, Kedam Tang was signify Inkora Sir Cap Arni, Surihinira Inkora Gethom, Surihinira Inkora Pa Parman, Bang Pukang Wai Kachipate along Kachipa Hai Ponatum, Semi Deng Ponlo. Lason si khai lori longpat kacarai kom dun jipo kemang lapen khaya moy arbung puhot ponsi karbilo charia song mate kesi inglong pho tum kedam tang wo signify inkora serge parni kesi inglong pho tiripi asai hemalong bang phu kangwai mate election pado ponsi mai pu ang hoya parman miljeng ro lapen konchun bang ang hoya parman jos timong atun pen surihini ra inkora kethom surihini ra inkora pho parman chipa hai ponsi Jakong poni pai porni KSC mithang tiripi asai hemalong KSC to unclaim bang pu bang phiatum athengno semi ding pon tanglo bang so semi ke ding pon along pherang ke tum karju pona hut nang ka che than dun ke ja semet pet lo ka charli ai henana ka pa prang dun ke nang sot pota mai phu pen ning je pon ampor da karbiang long west karbiang long lapen meghalaya aduya hoya puthak sadami un an pen ke nile tum KSC hin penta ar jab dun ji pota nang pachini dun lapen halapu konchon bang jos timong pen pherang ke thengno nang ka ning je dun ke karbiang long west karbiang long lapen tima hasau arat akar I Article 244A mati Ottoman State setame kachelong vek chia phan setame chesong ington te puta pherang kya thengno nang pachini dun News Text Report Time News Tifu Nili Karbi Student Association starting from unit sub branch head branch regional lapen central committee long klembang pu bang pi chung an phanta nili ninga klong kai akiro pilo alang litum nili pan insi anina chithe ajoine that he will do something for the Karbi Student Association or for the Karbi community ko pining sontak claiming ko anina chithe pen nili pan laso kedam tang ani KSA election kidu hudalong nili pan ongdung hud pen nili pan na pai lo lasi nili lang litum han kipugang tu ngala pulo nang litum ni pabiri nili lam chat ko ana election campaign hota ko ana nili lam chat na chipian ta nili un an ke ana mer jume pen nili pachuni pansi na pachun pireji si nili pini ja ko na chat tulo la pen aprangsi ilitum take mata Hong Kong matriculation percentage kimimi polam Ili tu malang rilang matriculation percentage ki mimi ku pipo si mimi da titima bola me ili tu chini wek nahi lagi ili tu foundation mate ala LP level lo hai na nursery level lo ili tu kichok che ki mimi ajonil lasi ili tu literacy rate mate matriculation percentage education hin ka pidun hu ku bangela ke ku pipo ma pulo te lage foundation ki mimi po la sela so foundation ku pipo si mimi te ma pulo te ili tu chini wek nahi Ate ilitum ke infrastructural development bang ilitum RDP tro human resource development bang ilitum RDP peda kachali yahin bang ilitum RDP peda building ki kim penine arson IB ki kim arson buildings ki kim lason si importance ki ro ilitum kachali yahin bang ilitum importance ki peda lasi ke bang jilangani bang ke nilitum under the leadership of Sir Mirjeng Kro our honorable president nilitum cengbai cengsai pen kebang jilang ni bangke education mate human resource development bangke unan ala so kapajing turi pan nilitum mori ponji lap athema angkur kuna si kichok chima pun nilitum chini lo la hala so angkur bang direct se wrong permission ni pan bangsi nilitum klepon lapen karbiang lo termas council atum da aja tim bangke importance pipun chennai education hin bang alang li thanda ni lichuning rilo of course I welcome the development done by them alang litum development kam claim lo like mesen but you also will have to take what to say action on all those teachers or all those people involved in all those malpractice in the foundation system at LP school alang li thanda action en hainanji nasi kebang jilani chok chema hala foundation lo komasi chok chema pu lake KSA pen action enji komasi primary school lo komasi kagundugul de titi kupi posi quality education avade titi mala primary school long pen KSA pen excellent ji laso long karbeng lo tumas council tumta na chirap do ne ji
Kenang sort protect kuma school dam de ma kuma SMC president secretary si ala pene kusol mid day meal panglima on the spot council ta suspend ba action energy kali product ilitu so kedam tangan ison si la so humu bang dobong education system bang change de la pen karbi ya khai kar inai autonomous state so called autonomous state na hang piglo tema ilitum cesong piglo ilitum karbi yang ngorat ilitum chini ni je central government ke B2 formula se hodai apply B2 means first B ke pilo bundle money last ke B1 ke bundle B2 ke bullet nali fan tangka na piu hupu tangka jong sinang li enunde pulo tangde nali fan na apo bullet lagaro formula but we will not compromise tangka pa thinang ni litu lasi autonomous state aja strategi bang chance नहीं dolan ili tum dak long live go back pele he prege ke loing gali da is strategi jo lage sol public forum long chethan no la se hala autonomous state ke hang strategi da aja ali tum chela ko chat ili tum ke bang jina ni 500 se ke song bang antani thank you सरकार तुम मान के सेंट्रल सरकार बांधे बाली असम सरकार तुम मान के कार्बियान लो मान के प्रेक पीजी को मान के ani pok mata theda son pi ani hang pusame pi un ide la so sinaman athema hembre na pilo pulonte kumani atum mane tong pun ko alang sarkar lupumna ku khalaso kachama tha do ko jo ni asam government tum sitame ini tum fan hembre na pi lu mata theda sai silong sula la so uniform sin ko ko thakede Karbing long no pakai ke kamki bang jadi organisasi kalau masuk kan ada kamki itu cuma sama seperti uniform civil code apa tak pakai itu menolong draft kiba apa kopi kan long le lah pula tak kita do avene itu study pemena apa jasa mereka katema uniform civil code menolong te isi akime na tadu kahinu na tadu Kasi kalau dah non kupisi langsung UCC lah berkontribusi lah. Kupisi kedo kabe mahala macam ni lah. Kasi cini ni apa macam komen kita macam ni bukan. Siapa study na. Belum seperti itu sir. Meghalaya kali Mizoram pe Nagaland kan ke already afran la article long kita macam tu. Kalau berhenti kan mana la state ini kan naik baru konflik. Sudah mana baru konflik. Oh, dah tapi namun tak la konflik kan cepat lang. Kita ladang ini cuma orang ke lalu deh, kalau so exact draft long kupisi kita malah macam ni nak. Akhirnya untuk kau pulau jangan ilmu mereka ham ke beri. Lama ke majoga ada indigenous tribal so tu, kasih mereka bangke, tribal so tu bangke, lah ke ham ke beri kenal so. Isi kere meme anak tadu, saya akhirnya anak tadu. Nasi akhir mena pulau ke kamke tu nanti start ke akhir nuna pulau tante itu kamke begini. So Fransi bangke UCC orang bangke itu sini bangke because it's a very sentimental, very pulau situation bangke volatile. Komen kita bertahan dari. Sorry, silang border ada bagian di dalam itu kita mungkin ini. Boy fees tapi lo kurang deh, kalau nakabia artu, council bang klub memorandum pidam bang hasil lo kasih tonggang lo memorandum pidam lo, bang mereka tu setelah tu down deh, kasih kita menjadi pilih pilih macam. Berita gelong tengke, kalau ada state government atau kita dia langgu, kasih council atau bang kalau ada down deh ada nili kita arni apa ke, udah local MLA lakukan council representative bahini bah langsung kita mani mana pihak kita buka berkalung le kasi isi mana lalu very serious isu council kita sini public tak cuman kalau dah ni kita visit tak mesti public itu mereka ciki than sampai kalau tu kami isi orang mana cuma itu council atau asal atau mana, lakukan kalau dah tu han aning pakai tekan te, kalau dah kisi council asal kan cak tekan jima, kalau asal kemana, kalau bangsa orang kita, council asal orang tak ini milion,
Udah artinya malah kedo arong so rumang ke kaki mata kapiri ju so artinya kuku parai pen bangke mungkin nak kelong leko lu bisi bang ko itu mana tekon son do kompetitif arong pada dalam sebelum ke menit kaya sudah main normal ke si vigilance komisi semua dan produk lokal tunggal masih biasa kontak dulu kalau masih consider suatu mana importance kemudian dan lagi itu long di mana kita ini legit dalam itu kita bisa kita hati mau ada fungsi ani kita